je bio nađen u Beču. Svi su kako se piše kakao, ova mala ljuta ribica sa češljom označava kako. Također ovdje smo stavili brojeve i kako su se oblačili, šminkali, koja je bila njihova uloga u društvu. Ukrao jer su mogli biti veoma nepravedni. Jednu zrnu kupilo čak 4 paprike, gdje se pokušava malo to. Danas smo imali tamo jedan peze, možda zumu. Kažem, uglavnom, rukama. Izgleda da ljudi znaju da samo je jedno pravo da nosi. Izvinite, ko su vi? To je Mozart, ovo je Zater torta i priča o Zateru. Uhvati ih. Beč kao grad je jedan veliki muzej, a čokolade i kakao imaju veliku tradiciju zapravo u ovom gradu, što ne znaju mnogi Bečlije, kao i turisti. Bojan Jenić, direktor našeg muzeja, dugo je već radio u kakao i čokoladnoj industriji i samim time smo mi neko vreme razmišljali da bi upravo jedan ovakav muzej bio potreban ovom gradu. Pa, ceo koncept muzeja je upravo jedna kombinacija između edukacije i zabave. Pa samim time muzej se prostire na 2000 kvadratnih metara i upravo na početku možete da vidite sve zapravo da naučite o istoriji čokolade. Zapravo kako je, šta znači kakao, ko su Azteci, ko su Maje i sam dolazak kakao u Evropu. To se sve naši zapravo vodiči upravo objašnjavaju u našem muzeju. Nakon toga, nakon istorijskog dela se ulazi u džunglu gde se upravo prikazuje jedan geografski i biološki pojmovi kakao, zapravo kako izgledaju plantaže gde kakao raste, kako izgleda biljka i prosto kako se dolazi do same čokolade od zrna. U drugom delu muzeja ulazimo u jedan entertainment, da kažem, deo gde i mlađi, a i stari posetioci mogu kroz razne interaktivne stanice da dožive čokoladu na jedan drugačiji način. Pa, čokolada ima veliku povezanost sa gradom Bečom, samim time, zahvaljujući Mariji, odnosno Ani od Austrije, čokolada se i vrlo brzo i razvila u Evropu. Zapravo, zahvaljujući njoj, ona je kakao prvi put probala u Španiji, obzirom da je Habsburška monarhija se prostirala sve do Španije i obzirom da se oduševila samim pićem i kakao, zajedno je odvela do Francuske, gde je prikazala kakao, odnosno predstavila Luiju XIII koji je njen bio suprug. I od tog trenutka se kakao, zapravo čokolad, što je originalno piće čokolade, se prostiralo posle na jug Francuske, Belgiji, Engleskoj, pa na kraju u Austriji. Tako da, to je inače jedna interesantna priča koju mi kroz naše ture, školske, vrtiće, ture za senjore uvek predstavljamo. Tako da, eto, kroz naš muzej se čak i sami Austrijanci upoznaju sa njihovom istorijom o kakao i čokoladi.
Pa ono što mi možemo da primetimo je da posetioci sa naših prostora više konzumiraju mlečnu čokoladu, na primer. To smo primetili da, na primer, Nemci ili zemlje severnog podneblja više konzumiraju tamnu čokoladu, a, na primer, istočni blok više konzumira mlečnu čokoladu. To nam je do sada ovako bila jedna statistika koju smo primetili i napravili. Okay? So, er is not a friend of food. Und Spalte von links nach rechts überziehen und dann auf die Seite streifen.